درباره پروسه آشتیه یا مشون پیواشو آشتیه لترکیه باکوری کردستانه گو ساله که بریا نها وک الصبحی دست بیدی که دبتا سالک شنشکی و دولت باخشلی چوناوا پارلمانا ترکیه بشداری کمبونکا فراکسونا پارتا خوکر ایتر دگوتاره دا کسی پیشبینا به یکیشی نکر بو آمده کاریش بو نهاد بو نکرن بریا نها یعنی آخفتن جیل سر به یکی نهاد بون کرن اما جا به یکی کر کو بلا آشتی دست پی بکد عبدالله اوجلان بلا دزیندانی دا درکوی بیتنا و پارلمان با آغویتن yani hem Kürt hem lanindişi tuşi hibetiye bun بريانها كو دولة باشري جلك دجاتيا كردان دكرو دجاتيا عاشتي دكرو دجاتيا لهفاتنا في بروسية دكر إتر أفا بو سبب في كي كو بروسية عاشتي و چارسالية لتركيا دست في بكات صالك در بازم پنگاوين جلك باشاتن آويتن و إتر پککی خو هلوشاندو چک هاته دانین و کمیسیون هاته پیکانین و نهاجی دما درخستنا یاسانه ایتر ورزنوی یاسادانان جی لپارلمان ترکیه دست پیدا کردن من میوانه که درباره وی که برس قادر کوتوی کو یاساناس لباجر وانا باکوری کردستان دید گلمه دابیتن برس قادر وار باش تو خیراتی جو کردستان 24 یعنی سبهی سالک درباز دبی لسر پیواجو آشتیه yani ji sibehî pêda em çavarê çi bikin ji vê komîsyonê ji vê pêvajoya aştiyê yani tiştên nûtir pêngavên nûtir wê robidin wê hebin li Tirkiye yan ne? Seyda merhaba İvar Neha divê komisyona ku aştiyê em bêjin meclisa Tirkiye da wek parêzerek divê du xalên girîngê pêşî werin eşkere kirin. Ev qanûna çil û dudiya û şêst û şetra. Qanûna çil û dudiya çi dibêje ez benî? Dibêje perwerdeyiya Tirkiye bes perwerdeyî Tirkiye zimanê de qedexeyek perwerdeyî were kirin. û ya şêst û şeşa jî dibêje ê ku Tirkiye hemû kes Türk. Bê Türka kesek min. Me divêt divê pêvajoya aştiyê ماکه قانونه که بسا بیت هولی کو کرد دبن بتنگهی را دکه جخوه یعنی بیگا اف خالین پیچی کارای ماکه قانونین اوش خواهد بیجن نایی گو بس شیست و شش و چوتو bu kurda gele giringin. Tuşbur beje tehviyat heye bes gidiyam heye. Le yani inşallah ve şekli de hamu rekhistin kurda Türkçeki bandol ise meclise beyni ku hali çülü düdü teşa velgo. Başa yani hinweke yasanasek hen tahmin diken sibe rojeda ev komisyona proje yasaya ki bişini parlaman bipejrinitin ku yasaya da afu amek afu yek jibu hemu wan kesan derke ve ev neha je Türkiye'ye vek bejin tumetbarın yani Türkiye'ye جوڵاتی دەرخستینە مەبەستا من گەریلایەن پەکێکی وێ بکەون بەرعەفوەکە پەرلەمانی تورکیایە Seyda vê gavê gerîlayên pekekî ez bawer nakirin têkebel bî afiyê ji ber ku yani tiştên ku em dibihîzin tê ku em lê dinevin vê çi behsa afiyê nîne di pakêta yanzdemîn da ji bo girtiyên adlî teknine bes hevya evu li gor rêxistinê ewa rêxistinê em bêjin wek propaganda rêxistinê koy wan hatba piştike endamî piştike jî qanûna sêsûd yani wek gerîla ewa ev em hevya wîne bêga wê rojê wezîrê adeletê Tirkiye got çi efû ewa me da nîne û bêga bê behsa efî em bi şikin bi bişkin ku İnşallah Kürt neyine kalkınca. Başa madem tiştekî hû nemumkîne carê Kürt çi dixwazîtin derbarê çanda Kurdî derbarê zimanê Kurdî hin divê baweriyê dane ku ev komisyona yasayekî amade biketin sibehî li Tirkiye zimanê Kurdî jî bibe zimanê fermiyê dewletê yan de perwerdeyê da zimanê Kurdî bi fermî were xwîndin. Yani vega tiştê ku mes komisyonê fam kir perwerdeyiya Kurd
زو نایت روژه بزنه جبر کو گلک پیش komisyonu da dayıkek açtığı Kürdi haberden ne iştim Kürdi var. Yani sekna wan xel. Sevek am bir işlikeki to komçivi to xalat girede hatta duma ki xalada. Desbek xalat desbek. Bes cadeci am difazın bevaju açtığı bir şekilde ki pek vere u biçe u li Kürdistan'a bakur afiyek bit u hari girin vek harizereki kanuna ya u şiz düşeşa kaz bare جبر کو کردک و کردکی بیت مسلمانی کردی و پروردهی بیت اکرد لی باشه برس قادر yani vexwandina min ji bo axiftinên te ji bo şiroveyên te û pêşbîniyên te bawerim yani baweriya te bi vê proseyê gelekî lawaz e. Yani tu ha texmîn dikey ku berhemê vê proseyê tiştek tune ye. Ez benî Kurd çi dixwazim bilê du dest bêjim. Yani çareseriya Kurd li gor dilê min statiye. Yani her wekî tiştekî naxwazin tê gotin em tiştekî dixwazin em statiye dixwazin. û em di makefxanûnê da em makefxanûna navê me dixwazin derbas be û zimanî me jî derbas be. Bifikirin metîngehiyên dünyayê de hemûya da jî makefxanûn hene bêjin li Hindistana İngiliz da jî makefxanûnê ew ê wan e li Tirkiyê mixabin wekî Kurdekî tiştek me divê teqez ez pêşî were çêkirin ku em zanibin em bin metîngehiyê da bin jî metîngehiyekî qanûnî be. Zor baş. Yani Dest xweşke Qadir. gelek sağ bi spas. Her bijît beres Qadir Kutevî yasanas li bajêrê Wanê wana Bakurê Kurdistanê mêvanên bo spas ji bo şiroveyên te her bijît.